reka ndakwifurize wowe uri mu kazi uri kurakora, uri mu rudandazo rutandukanye, ndagusengeye ikiganza cyiza cy'Imana kibe ku buzima bwawe. Akazi ukora, ibyo ukora, ikiganza cyiza cy'Imana amuha icyo musabye cyose ngo abiheshejwe. Shalom, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo aganze imitima yanyu. Kaze mu kiganiro cy'ijambo ry'Imana mushikirizwa na CANAAN TV, muri kumwe na Evangeliste Patrick Ndayishimiye. Ndabashimiye cyane ngene mudahengeshanya gukurikirana ikiganiro cy'ijambo ry'Imana. Imana yacu bahezagire. Reka dusenge. Mwami Yesu, uganiriza imitima yacu. Hemu wawe mwiza avugana imitima yacu mwami. Haleluya. Kaze ku munsi mwiza duhaye Imana, umunsi w'umunezero, umunsi w'amahirwe amashaje. Chobare n'amashimwe komeze kubibyawe mu izina rya Yesu. Amen. Uyu munsi wa none ndifuza kuganira namwe ijambo rivuga hejuru yo kugira ikiganza cyiza cy'Imana. Ikiganza cyiza cy'Imana. Ndakwifurije kubaho ufite ikiganza cyiza cy'Imana ku buzima bwawe. Ibyo ukora, ibyo wifuza gukora, ikiganza cyiza cy'Imana kibe ku buzima bwawe. Uyu munsi ndavuga hejuru ikiganza cyiza cy'Imana. Dusome mu gitabo cya Ezra igice cya 8:31. Igitabo cya Ezra igice cy'umunani umurongo wa 31 aravuga ngo, maze ku munsi ugira 12 w'ukwezi kwa mbere turahaguruka tuva kuri urwo ruzi Ahavu ngo tuje Yerusalemu. Ikiganza cy'Imana yacu, haleluya, kiba kuri twebwe, iradukiza ngo ntitugwe mu maboko y'abansi n'abatujyamiye mu mayira. Amen. Ikiganza cyiza cy'Imana. Umunsi Abisirayeli bava i Babylone batashe, bari bamaze iminsi 3 kuri urwo ruzi Ahavu ruvuga muri no verse. Bamaze iminsi 3 bisonzeshe basenze ngo barahaguruka, ikiganza cyiza cy'Imana yabo kijana nabo, haleluya, ngo irabakiza tibagwa mu maboko y'abanzi babo ndetse n'ababajyamiye mu mayira. Amen. Ikiganza cyiza cy'Imana yacu kibe ku buzima bwawe, igukize imitego y'abatezi ku buzima bwawe. Ikiganza cyiza cy'Imana cyice inama z'abanzi ku buzima bwawe. Ikiganza cyiza cy'Imana kimareho abakuryamiye mu mayira. Abisirayeli ngo bararyamiye mu mayira, ariko ngo bari ikiganza cyiza cy'Imana. Ikiganza cyiza cy'Imana yacu cyari ku buzima bwabo. Haleluya. Irabakiza, ibakiza abansi babo, ibakiza n'ababaryamiye mu mayira. Kubera iki? Ikiganza cyiza cy'Imana yabo cyari ku buzima bwabo. Igice cy'indwi mu gitabo cya Ezra umurongo w'8 haravuga ngo, uwo Ezra araduga ava i Babyloni, kandi yari umunyabwenge w'ibyanditswe, kandi yari umuhanga mu byagezwe bya Mose, byatanzwe n'Uhoraho Imana y'Abisiraheli. Umwami Imana amuhizo yamusabye byose abiheshejwe n'ikiganza cy'Uhoraho Imana yiwe cyari kuri we. Umwami Imana bagiye guhaguruka, bagiye kuva i Babyloni, Ezra ngo yaragiye abwira umwami wabo, arababwira ngo tugiye gutaha iwacu. Haleluya. Ukuye kubarekura ngo n'ikintu cyose Ezra yamusabye yarakimuhaye, ngo biheshejwe n'ikiganza cyiza cy'Imana yacu ngo cyari kuri we. Ikiganza cyiza cy'Imana kiguheshe ibyo umaze igihe usengera. Ikiganza cyiza cy'Imana kiguheshe ya promotion, kiguheze ka kazi wifuza, kiguheze wa mwana wifuza. Ikiganza cyiza cy'Imana yacu. Umwami wo i Babyloni amuhe ivyo amusavye vyose abiheshejwe n'ikiganza cyiza cy'Imana. Cyari kurinde, cyari kuri Ezra. Ikiganza cyiza cy'Imana kibe ku buzima bwawe. Ikiganza cyiza cy'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Ikiganza cyiza cy'Imana yacu. Ndagusengera ndakwifurije ikiganza cyiza cy'Imana. Umwami wa Babyloni amuha ivyo amusavye vyose. Ngo bageze mu nzira Abisirayeli ngo babwiye Ezra, baramubwira Ezra turagusabye, turahagurutse turagiye, abanzi sa umwami abasirikare aho yava ngo ya nabwiye umwami wa Babyloni ubushobozi bw'Imana yacu, namubwiye imbaraga z'Imana yacu, namubwiye kiganza cyiza cy'Imana yacu kizojana natwe, nta bindi ndamusaba, ariko ngo ivyo yamusabye byose yarabimuhaye ngo abiheshejwe n'ikiganza cyiza cy'Imana. Reka ndakwifurize wowe uri mu kazi uri kurakora, uri mu rudandazo rutandukanye, ndagusengeye ikiganza cyiza cy'Imana kibe ku buzima bwawe. Akazi ukora, ibyo ukora, ikiganza cyiza cy'Imana amuha icyo musabye cyose ngo abiheshejwe n'ikiganza cyiza cy'Imana cyari ku buzima bwiwe. Reka nsome kino gitabo cy'Itangiriro
dusoma igitabo cy'Itangiriro 39 umurongo wa 3. Ndiko ndavuga hejuru ikiganza cyiza cy'Imana. 39 umurongo wa 3. Yavuze ijambo ryiza cyane, haravuga ngo shebuja abona yuko Uhoraho ari kumwe nawe, kandi ko Uhoraho yamuhaye kugira ikiganza cyiza kucyo akoze ko cyose. Shebuja abona ko Uhoraho ari kumwe nawe. Haleluya. Abona ko Uhoraho ari kumwe nande, ari kumwe na Yosefu. Yosefu yari yagize ikibazo. Yosefu yararyamye nk'abandi, ararota nk'abandi, arotora inzozi abibwira bene se. Bene se bamugirira ishari. Hari igihe abantu bakugirira ishari, bakakugirira inzigo, bamugirira ishari, baramudandaza, kwanza babanje kumuta mu kinogo, bamukurayo, bamaze kumukurayo, bamujana, baravuga ngo nono reka tumujane tumugurishe muri Egiputa. Bamugurishe muri Egiputa, bamugurira kwa Potifari. Ngo ageze kwa Potifari, aha rero umva ijambo ry'Imana ryavuze, ageze kwa Potifari, shebuja abona yuko Uhoraho ari kumwe nawe, kandi ko Uhoraho yamuhaye kugira ikiganza cyiza kucyo akoze ko cyose. Shebuja ngo abona ko Uhoraho, reka ndakubwire, ibyo dukora byose Uhoraho Imana ibane natwe. Nabo dukorera abanyamahanga bazabona ikiganza cyiza cy'Imana ku buzima bwacu. Bene data, biragatsindwa n'Imana ya Isiraheli kuba uwitwa umukozi w'Imana, cyangwa uwitwa w'Imana, cyangwa uwitwa wakijijwe, ukora akazi nabi uko wishakiye, wiba ugira gute. Ndagusaba muvandimwe, reka tugaragaze Imana aho turi. Yosefu yageze kwa Potifari. Potifari wenyine wavuze, aravuga ngo Uhoraho kugira ikiganza cyiza kuri wa munyagiputa. Mwumvirize umurongo wa 4 icyabaye. Umurongo wa 4, Yosefu atona kuri we, aba umugendanyi wiwe, maze amuhindura umubwiriza wo mu rugo rwiwe, amuzeza ibyo yari afite byose. Maze uhereye igihe yamugize umubwiriza wo mu rugo rwiwe, akamuzeza ibyo yari afite byose, Uhoraho acamuha umugisha, acaha umugisha urugo rw'uwo munyegiputa ku bwa Yosefu. Umugisha w'Uhoraho wa kuvyo yari afite byose byo mu rugo no mu ndimiro. Nigitangaza, iyumvire, ukuye mu rugo rwa Potifari, yagize umugisha Potifari ndetse no mu ndimiro ziwe, mu mirima yiwe agira umugisha. Kubera iki? Kubera umuhungu yari afise mu rugo rwiwe witwa Yosefu. Umuhungu yari mu rugo rw'Imana. Umugore w'uyu munyegiputa wa Potifari aramwifuza, yifuza ko baryamana, aragerageza, aramufata, afata imbuzu ziwe, aragerageza ikinyoma ciwe, biranga, aravuga ngo urabeshe, ibyo ntitwabikoze. Kubera ko Potifari yari umuntu akomeye mu butegetsi bwa Farawo, barajana bamujana hehe, bamujana muri prison, ariko ikiganza cyiza cy'Imana yiwe kijana kuri we. Mureke ndababwire ijambo rivuga ngo ikiganza cyiza cy'Imana. Mureke tugendane ikiganza cyiza cy'Imana. Ezra yavuze ngo n'abansi bari babaryamiye mu nzira ntibamenye igihe batambutse. Ngo kubera iki? Kubera ikiganza cyiza cy'Imana cyari ku buzima bwabo. Yosefu ageze kwa Potifari, n'ubuzima bwo mu nzu yiwe ndetse n'imirima yiwe n'ibyo atunze byose, haleluya, agira ikiganza cyiza cy'Imana. Ndakwifurije kugira ikiganza cyiza cy'Imana, ndakwifurije kugira agakiza. Uyu muhungu Yosefu yagaragaje agakiza kugeza no ku munota wa nyuma, baramufata baramufunga, ageze muri prison. Haleluya. Ntabwo Imana tuyita, aho tugenda hose tujana n'umwami wacu. Umviriza icyabaye ageze muri prison. Igice cya 39 umurongo wa 21 haravuga ngo ariko Uhoraho aba kumwe na Yosefu, amugirira neza, amuha gutona ku murinzi w'ibohero no mwibohero. Amuha gutona no ku murinzi w'ibohero. Yafunzwe, yajanywe n'umukuru, niwe mujanye, yamubesheye, ariko ajana n'Imana yiwe. Haleluya. Ashitseyo ikiganza cyiza cy'Imana yiwe. Oh, haleluya. Umurongo wa 22. Haleluya. Uwo murinzi aha Yosefu kugaba imbohe zose zari muri ryo bohero. Ivyo bakora vyose niwe yabikoresha. Umurongo wa 23. Umurinzi w'ibohero ntiyagira ikintu yibaza kuvyo yamushikirije,
kuko uhoraho yari kumwe nawe kandi ko uhoraho yamuhaye kugira ikiganza cyiza kuco akoze ko cyose. No muri prison uhoraho amuha kugira ikiganza cyiza. Uhoraho amuha kugira ikiganza cyiza. Yamuhaye kugira ikiganza cyiza kwa Potifari, amuha kugira ikiganza cyiza naho bamufungiye, no muri prison bamufungiyemo. Aragaba abumwami, aratwara, ategeka. Haleluya. Reka ndakwifuriza kugira ikiganza cyiza muzo ukora. Muri business yawe Imana igweze kugira ikiganza cyiza. Mu rugo rwawe Imana igweze kugira ikiganza cyiza. Natanga ikiganza cyiza cy'Imana kizacica imigabo n'imigambi y'abanzi. Abanzi bajyamiye Abisirayeli bavuye i Babyloni, ariko ngo kubera ikiganza cyiza cy'Imana yabo, kubera ikiganza cyiza cy'Imana ntibamenye nuko barenganye. Ndakwifurije kugira ikiganza cyiza cy'Imana. Ibyo ukora bigira umugisha. Ijambo ry'Imana rivuga ngo izohezagira ibikorwa by'amaboko yacu, bigira umugisha. Haleluya. Business urimo igira umugisha. Ikiganza cyiza cy'Imana kibe ku buzima bwawe. Ikiganza cyiza cy'Imana kibe ku rugo rwawe. Ikiganza cyiza cy'Imana. Mureke ndababwire, urufunguzo rumwe rwa kino kiganza cyiza cy'Imana ni ukubaho ufite ubusabane n'Imana. Ezra yari afite ubusabane bwo hejuru n'Imana. Umwami w'Ibabuloni yaramubwiye ngo Ezra we, icyo usaba cyose ndakiguha. Kubera iki? Yari ari ku kiganza cyiza cy'Imana. Nehemiya umwami yaramubwiye ngo ushaka kugenda mbwira usaba ushaka iki? Ikintu yamusabye cyiza, nyandikira inzandiko umpe n'ibiti by'ibwami. Aramubwira nta na kimwe yamwinye. Kubera iki? Ikiganza cyiza cy'Imana cyari kuri we. Oh haleluya. Daniyeli yari afite ikiganza, yari ari ku kiganza kidasanzwe cy'Imana. Kubera iki? Ubusabane yari afitanye n'Imana. Urufunguzo rwo kugira ikiganza cyiza cy'Imana ni ukubaho ubusabane n'Imana yacu. Yosefu yaranze, iyumvire, yaranze gukora iki? Kugeza aho bafata impuzu, aravuga muzifate, mugabo umutima wanje hamwe n'Imana yanje ntaco binyagiriza. Inkuru nziza ni iyi: umunsi umwe bazana bavuye ibwami bakosheje, bararota inzozi, arabarotora. Umwe aramubwira ngo ejo bazokwica nawe uzosubira ibwami. Ariko abwira ujya wasubiye ibwami, nushika ibwami uzonyibuke, nushika ibwami ndakwingiza uzonyibuke, ndagusabye uzonyibuke. Ashitse ibwami aramwibagirwa, arabaza niki cyabaye. Umunsi umwe Farawo yagize inzozi, yabuze uzirotora. Wa muntu aravuga ngo hariho umuntu muri prison, aravuga ngo reka tumubaze nawe twumve. Baramwogosha, bamufata neza. Umuhungu aragenda, ashitse abwira umwami inzozi zose. Haleluya. Igitondo kimwe, kubera ikiganza cyiza cy'Imana, aba premier ministre mu gihugu kitari kiwabo. Iyumvire barya bene wabo, bene wabo inzara iratera iwabo. Baravuga ngo ahantu hariho ibyo kurya ni hehe? Ni muri Egiputa. Baravuga ngo nimuje ise arabatuma abavukana. Baraza, abakubisa amaso, arabamenya ntiyabagirira nk'uko bamugiriye. Abishurira neza. Oh haleluya. Abishuri neza, arababwira ni mugende muzozane na so wanyu. Papa wawe aramuzana kugeza batabawe. Haleluya. Bajana hehe? Igosheni. Abajana Igosheni. Kubera iki? Ikiganza cyiza cy'Imana cyari kuri Yosefu, n'urugo rwabo n'umuryango wabo waratabawe. Kubera iki? Ikiganza cyiza cy'Imana. Ndakwifurije kubaho ufite ikiganza cyiza cy'Imana. Ikiganza cyiza cy'Imana kibe ku buzima bwawe, uzotabara biwanyu n'abazogukomokaho. Haleluya. Ikiganza cyiza cy'Imana kibe ku buzima bwawe, kibe ku rugo rwawe, kibe ku bana bawe, kibe ku kazi kawe, kibe ku byo ukora. Ariko nakubwira urufunguzo ni ukubaho ufite ubusabane n'Imana, ni ukubaho ufite ubushuti buri hejuru n'Imana yawe. Abantu bose nababwiye, ari Yosefu, ari Ezra, ari Daniyeli, bari bafitanye ubusabane n'Imana yabo. Bari bafitanye ubusabane n'Imana yabo. Haleluya. Bari bafitanye ubusabane n'Imana yabo. Imana yo mu ijuru iguha umugisha, iguhe kugira ikiganza cyiza. Dawudi yari afite ikiganza cyiza cy'Imana ku buzima bwiwe. Reka ndagusengere. Mwami wacu Yesu Kristo, uduhe imbaraga, uduhe n'inyota yo kubaka buno ubusabane bwacu nawe. Turafite isezerano yuko tuzogira ikiganza cyiza ku byo tuzokora ko byose. Ukuye nico mwami, n'abansi bacu tacho bazotugira. Haleluya. Kubera iki? Hari ikiganza cyiza cy'Imana yacu kiri ku buzima bwacu. Imitego yabo n'inzira zabo zizaba mu bunyerere, ntaho zizogera. Kubera iki? Ikiganza cyawe cyiza kiri ku buzima bwacu. Komeza mwami, uduheze inzara n'inyota zo kuba ku busabane bwacu nawe. Haleluya. Ikiganza cyawe cyiza kibe ku buzima bwacu, kuvyo dukora. Ikiganza cyawe cyiza kibe ku barwayi bakire. Ikiganza cyawe cyiza mwami, kuba dafite akazi bakaba karonke, kuba merewe nabi. Ikiganza cyawe cyiza kiracyariho na bugingo n'ubu.
amashimwe agarukire mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen.